Angiqale ngekusho nje ukuthi ngento yakhe data ami angangibekela ngiyakhona ngoba ngika MTN namuhla Swazi Mobile lala ngikhona khona ngisebenza khona onke malanga ngathi unedinkinga nyana namuhla ngala sengithathe ngithi nje excuse me uthatha lawo lamancanyana ngala ka MTN ngisebenze umsebenzi wenkosi asithandaze bazalwane sithandaza egameni laNkulunkulu uyisene mfathana namane ingcwele amen umkhulu yesabeka umuhle uNkulunkulu uyamangalisana usihambisa Nkosi emagqekeni asemazulwini sisemhlabeni usenta Nkosi sibe livumba lelimnanzi lapha uNkulunkulu ethulo namandla onke tintfo tonke babothulo namandla letinye takhona tingasho njalo kodwa wena Nkosi ubese uyasho ngoba uNkulunkulu loqwele umusa nothando siyathandaza ke babothulo namandla onke na inzamba engcwele babe labanye babuya kuyobeka ihlobo dabo labanye uNkulunkulu ethulo namandla basaya khona labanye uNkulunkulu ethulo namandla onke baqeda kwenta inkonzo lezithiteni konke babe sikubeka phambi kwakho sithi Nkosi ngenelela with your overarching hand uyothinda uNkulunkulu ethulo namandla onke bantu bakho ulethe imvuselelo kubo hlala nathi ke Nkosi nathi leli hour leli we need you more than ever Lord so as to feed our spirit this we pray in Jesus mighty name amen asithi hlole sivume emaphutha ethu uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyadithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu sonile ngecabanga nangekukhuluma nangekwenta nangekungakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yenvothane yakho Kristu Inkosi yethu siyithethelele konke lesekwencile usende sikhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe uNkulunkulu somandla sawuke nothithele ntono tethu sigcine ephilweni lokunini nanini ngaJesu Kristu Inkosi yethu amen sitawuvele ke bazalwane sicale ngawo emahubo lekamiselwe lenkonzo yanamhlanje entsambama lokusho ukuthi sicala ngemahubo 126 kwakungathi siyabhutsa thine bathunjwa bazeSiyoni nesikhathi uNkulunkulu asibuyisela eJerusalem sahleka safa sahlabela tingoma tenjabulo tivele tibomakhelwane dathi uNkulunkulu ubentele tinto letinkulu vele uNkulunkulu usendele tinto letinkulu sajabula simakathe sibuyisele eveni lakithi njengobe nemvula ibuyisela emanti etosheni temvula labo labahlanyela ngetinyembeti bayawuvuna ngekujabula bantu labahamba bakhala bethwele inhlanyelo yekuhlanyela bayawufika ekhaya bampompoloza ngenjabulo baphethe tinyanza tesivuno indlu nayingakhiwa uNkulunkulu basebentela lide labo labayakhako lidolobha nalingagadwa uNkulunkulu basebentela lide labo labalagatsako kulide kini kuvuka ekuseni nephute nekulala nidle nekudla kwehlupheka ngoba uNkulunkulu uyamupha lothandzekako wakhe ebusuku asalele bantwana balifa leliphuma kusimakathe basibusiso lesivela kuye bantwana bebusha banjengemqibisholo lesesandleni seliqhawe ibusisiwe indvodza lemkodla wayo uqwele imiqibisholo lenjalo bangeke bahlazeke nababhekene netithatabo emasangweni ekwehlulela babusisiwe labo labesaba uNkulunkulu labo labahamba ngetindlela takhe uyawudla tithukuthuku takho ube nenhlanhla nempumelelo umkakho uyawufanana nemvini lotselako
nasahleti endlini yakho bantu bakho babe njengemahlumela emnqumo nasebahleti etafuleni lakho. Ibusiswa kanjalo ke indvodza lesaba uNkulunkulu. Shangathi uNkulunkulu angakubusisa asesiyoni. Shangathi ungabona kuqhuma kweJerusalema empilweni yakho yonke. Shangathi ungaphila uze ukhokobe, uze ubone nebatukulu bakho. Kuthula akube na Israel. Akuthunyiswe uyise nendodzana namoya engcwele, njengoba bekunjalo ecaleni, kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni elidala, sibhaliwe encwadini yaNumeri chapter 11 verse 16 to 17, 24 to 29. Simakadze wakhuluma kuMose wathi, letha abaholi bema-Israyeli labangamashumi lo batiko kuthi babaholi netiphathimandla emkhatsini webantu. Balethe lapha ethendeni lekuhlangana, kuthi batewuma lapha kanye nawe. Ngitawukhuluma nawe lapho. Ngitsatse lokunye lokukwamoya lokukuwe ngikunike bona. Batawusita ekwethwaleni umthwalo walesive kanye nawe, khona ungetikwethwala wedwa. Ngakho-ke Mose waphuma wayawutshela sive konke labakutshelwe nguSimakadze. Wahlanganisa bonke baholi laba nge-70, wabemisa badungeleta lithende lekukhontela. Simakadze wase uyehla asekhatsi efini, wakhuluma naye, wase uthatha lokunye kwamoya lokwakuMose wakubeka etikwa labaholi labangema-70. Wathi kube Mose ahlale etikwa labaholi baprofeta, kodwa abazange baphindze baprofete. Lababili balabaholi labangema-70 bo Eldad naMedadi, bona babesele enkambo bangakayi ethendeni lekuhlangana, nabo behlelwa ngumoya baprofeta. Waphuma lelinye lijaha lagijima layawubikela Mose, lafike lathi, bo Eldad naMedadi bayaprofeta lena enkambo. Joshua umsawanuni labe ngumsiti wa Mose usukela ebusheni bakhe, wakhuluma kuMose wathi, Nkosi yami Mose, bathulise. Mose waphendula wathi, unemona yini ngami? Ngifisa shangathi sonke sive sasimakadze ngabe siba profeti, nekuthi Simakadze abeke moya wakhe kuso. Siphela lapha sifundo sekuqala, sitawulalela sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni elisha, sibhaliwe encwadini yemvangeli Luke chapter 9. Oh my God. Chapter 9, we are reading from verse 37 to 50. Ngakusasa sebehlile endzabeni, sicumbi lesikhulu seda sihlangabeta Jesu. Wase kumemeta indvodza emkhatsini waso ithi,
Mfundisi, ase ungibonele nangu umsa wami indvodzana yekuphela. Kunemoya lomhlaselako ummemetise kakhulu. Ummemetise kakhulu bese uba nesithuthwane aze akhihlite emagwebu emlonyeni. Kumshumpisa kangangekuthi uze ehluleke ngisho nekuhamba. Kulukhuni kuphuma kwawo. Ngancenga bafundzi bakho kuthi bawukhiphe lo moya kodwa behluleka. Jesu waphendula wathi, yeheni ninesitukulwane lesonakele nalesingakholwa. Ngiyawuhlala nani kuze kube ngunini nginibeketelela? Mlethe lapha lo msa wakho. Wathi naketa lo mfana, idimoni lamjika phansi, waba nesithuthwane. Jesu wawekhuda lo moya lomubi, wamphilisa lo mfana, wase umbuyisela kuyise. Bonke bantu bamangala ngalamandla kaNkulunkulu lamakhulu kangaka. Bantu bebasamangele ngako konke lokwakwentiwa uJesu. Nakathi kubafundzi bakhe, ningabo kukholwa nako lengitanitshela kona. Indvodzana yomuntu itawunikelwa etandeni tebantu, kodwa abazange bayive lenkulumo ukuthi isho uthini, ngobe beyifihlakele kubo futhi ingevakali, kanti babesaba nekumbuda ngalendzaba. Bafundzi baJesu babese bayaphikisana ukuthi ngubani lomkhulu kunabo bonke. Kodwa Jesu asabonile ukuthi bacabangani, wase uletha umntwana wamisa eceleni kwakhe. Wase uthi kubo, umuntu lo wemukela lo mntwana ngelibito lami wemukela mina, nalowo lo wemukela mina wemukela lowo lo ngithumile. Ngobe lowo lomncane kakhulu kunani nonke, nguye lomkhulu kunani nonke. Johane wakhuluma wathi, mfundisi, sibone umuntu akhipha emadimoni ngelibito lakho. Samtshela sathi akakhawule ngobe akahambisani nathi. Jesu wase uthi kuye, ningamyekelisi, ngobe lo ngalwi nami ungakimi. Siphela lapha sifundo sesibili. Sesithi pause kancane sitawuphinde sibuye bangcwele.